Evo eksperimentalne postavke kojom ću potvrditi proračun i simulaciju iz prethodnih epizoda, a u vezi sa električnim kolom koje se sastoji od dva serijski ili redno vezana otpornika. Instrument je podešen na mjerenje napona, konfigurisan i kolo izgleda ovako. Ovdje imamo otpornik od kiloohm, a ovdje je otpornik od 3,3 kiloohma. Ova crvena predstavlja pozitivan kraj naponskog izvora od 9 V, a ovo je negativan kraj. Prvo da vidimo da li zaista ukupno imamo 9 V. Evo, zaista to je 8,92 V, što je sasvim u redu. Sada da vidimo koliko je pad napona na otporniku od 1 kiloohm. Evo, ovdje vidimo da se radi o oko 2 V. Nešto je manje od onog što smo dobili proračunom i simulacijama, ali ako se sjetimo da je ovaj drugi otpornik nije tačno 3 kiloohma, nego je nešto veći, odnosno otpornost je nešto veća, 3,3 kiloohma, sasvim je lako zaključiti da je taj manji rezultat koji smo dobili mjerenjem posljedica upravo te razlike u otpornostima. Pad napona na otpornik od 3,3 kiloohma je 6,85 V i ja vas pozivam da sami ovo provjerite i potvrdite da li bi ova mjerenja bila u skladu sa proračunom za otpornike od 1 kiloohm i 3,3 kiloohma. Da bismo izmjerili struju, neophodno je da prekinemo električno kolo. Evo, ja ću to učiniti ovdje i sada možemo da mjerimo tok struje, odnosno intenzitet struje koja protiče. Ako podijelimo 9 sa 4,3, odnosno 1.000 plus 3,3 hiljade ohma, trebalo bi da dobijemo upravo ovaj rezultat, 2,08, odnosno 2,1 mA. Ovo kolo je od izuzetne važnosti za elektroniku. Jedan je od najprepoznatljivijih i najznačajnijih, nazovimo to tako, šablona koji ćemo viđati svuda i svugdje. I zato vas molim da dobro zapamtite ovo kolo, a njegov naziv je razdjelnik napona ili naponski razdjelnik.